can share them. So hello. Real kaya waktu ini ruang agak ini bukan itu ini bukan di sana luar I did like I sempat using how dia bentuk like itu masih dia bentuk update like direct live stream है ma pum pa ro na chun kampong bal thang lawe ma ronga kan ning nai ngai ji kong si zonga van chim ki harangai ton la tu tan he tlom pal te rian kal han te ya US electoral vote an ning dan te ke ma te ke tlom pal te van share kan du na ruang zo ze ruang an si ki sia chon he ka hen tu liu live Google Live assembly kan zo pa en kan kan van ro na la ye US ma pi zong ne an boi pi ngai me se electoral vote ni ten jang dia ta mi zong an e political professor Paul zong ne batak ten ma he debate tu hana ne an tu alang mang ni za nai te zong la I kong he tha ten chai mai na they can tila professor Paul an nei ma ka fan zau le ma ka zau mi chungin lompal te se ruang tha electoral vote an man they da behind marang ne wait supremacy and ne marang deu ro an le marang deu ni ro na kapan tuk ha hi electoral vote zonga han item matal hi system ma en ini man to te ha ka kan ban zau lai e ruanga da direct popular vote system man lowin e ruanga da hi vote system an man imi te kha backstory kha van zau her mi backstory kha van zau her mi hi system he ramdang ni an han lowi bak se ze ruanga da achat peka chat lo peka ze ruanga da US ni apan te kha hey Pierre come here maka katam ban zau na lai US from he kan thei ban to ken religious persecution ruanga England ramin New England ya an ban rai ka an ram an ban dir
van dir na arwang ka van zau tika khan nak le zong hen zalon du ronga economic le chan chu du ronga park liberty le lopna inop nak freedom ko du ronga he karaman an rakra kha he char sanin kan phung ram khan answer e freedom du ronga khan an rakra samhan se la US ram an van phak nu zonga khan freedom kadu ate ko mi chu chuwa an thin lung put thau khalo mi te zong khan rak umre chu cha chon sel zot nak te pol na kha van chuak le na ta khan civil war zong kha avan phan je ronga da civil war zong ha phak ti mi he tu na hen tlom pal te ka van lang tar du mi chu hi electoral college vote system ruanga hen I tell mi ka se ma chu je ruanga hi electoral vote system he je ruanga da US ni aman ti mi kha behind in kan van zau thana sia khan jon minak pol tulhan i sal i ratlek mi pol minak pol an melu red in an melu sitting and voting ka an ni kholo na kha din cha khan control na kha white mirang pol ni khan an rak control na kha se ma te kha si US itim ning dan he hiti hin state kip ni khan elector kha representative ka van tha se elector ni khan president team ase mapi ni direct in team as lo indirect in team ni ase team ni kha to so US 19 na zo asia chon 1992 in van zo si lo Clinton chanin kan kan van zo sia chon adot dot te in ani thleng lang mang ko hi zona hen hi electoral vote ronga hen zeida si ti sia chon he ka hen alcohol le George W Bush kha hi ka zona hen voting popular vote in kanchon alcohol ne haliwa khan ting ruk thong an rak tai naten electoral vote an han ronga George W Bush ni rak tai na khase naitana zeida chang naitan bika kan dan the mi chu Hillary Clinton le Trump e team dio zonga khan electoral vote chun Trump ni atai naten popular vote in khanchon 2.9 million buck in Hillary Clinton ni khan atai mi kase chu cha chan US mapi ne an ti mi chu hi US from constitution democracy ram kan ti e samhan se lo ma he apui tling lo democracy ram apui tling lo constitution zong he democracy apui tling ni constitution asalo hi constitution he republic ase republic imi chu rampul chu cha chon US ram e constitution man me he constitutional republic antimi khase atu e republican party timi kan lai lo kan ama amin tat te sining da democracy ram ase democracy democracy phung ram ti city akan ru aswal lai elo mine na kha asala chu cha chen ma he fiang lo mi a perfect lo mi city mi kha US me film professional tampi hi ban tuk phung ram he pe lai in zo chutna ane mi hane perfect lo ante 1969 liwa ma he rock rap antim e samhan sel ti sia chun concrete ni rak tarna te in senate ni rak flow cha a mepi zapi ni folk ding ti mi he rak nung deng la tin khan tla than hi in hin ni tiang electoral vote in hin akal ni khase ika zona kan zok sia chun ma he southern area se chulhani thil rakal ning dana mak ka si
chiêu nga chiêu tụm mi hau le senis a khan sal azumi po zong ka an rak tam hat pi na chu hlana southern lake kha kan thei mi chu zaida city si chu hlana zaida chang ti sia chon sal an rak zuwa deu chen me thim che thiam no nge mi power ne mi kha an rak tam deu ma chu a map in hin kan ban hu sak na lai kan thiam deu nak din ka ma te hin se chu hlan dir hun kha he he green color from te he sau lei ni pol khan rak se e ni hin ni chana chana sining ai thleng ti Texas te pon ha red lei Florida lei red California sia khan chen atu red lei se mi ta tu khan blue ti ban tu ngai thleng ma kha se ma he a hlan liu thil sining se hi ka I halara lo mi zone he chu hlana khan chen territory se la no voting rakse hi azong sen mi le blue ban to green ban to hi pol long tu he ma Abraham Lincoln chan a khan rak vok mi kha se e ining ten kan ban zo a khan kan ban phiang deuh lai hi atang lei southern part lei po thang lei he zai kan ti lai shwe tu tha deuh an na kan ti lai ma chun mi rum deuh sal arak zuwa deuh mi kha kha an si ti ka khan an sal pol zong kha vote nei ve ha se ti kan du san sa la US Constitution ini khan vote kha pe na lo vote nei tar na lo kha ti ka khan pakhat kal la ka dia el na ka kata khan thil tam ti kha me chu cha US Constitution kan zo sia chon ul sari tiang amendment ni nu pol voting nga nak tiang te pol zong kha khaban tok te pol na kha amendment an van tu mi ase em adong na ka zaida city sia chon minak pol zong an sia minung pakhat he minung pakhat chiu tu in voting nga lo tu in khan ai tat an ti le cheu nga cheu thum ti ban tuk in khan ka ban tuk ung san ka se ni hi ni kan van chim sia kan chan electoral vote system kha kan ma India na sia chon minung ting nga kan sia kan chan bena bi a electoral vote kan chon thei khat long kan vote number ase okay ka India na thei khat ma te hin atu leo system in kan an van thlen mi kha se le merang pol he hi ka zon te behind mi chu slave pol ka minak pol se sal an sia an ma pum pak in voting system an nei veding mi kha an rak du lo na pakhat cha citizen an si lo zong pakhat citizen asemi an slave ka te yo win tin asemi zong khan go asana ten kha ka zona khan ni cha zong an bui mi chu mai he hi constitution pi he zo than a haw black le white kal ka ti mi kha ma ka kan ni cha na American pi an thin lung chunga mi thil ase ma te kha in khan arak mi ka se ata khan thil kha avan rat te ka zaida si ti se chen mani khan Abraham Lincoln ka zona hen kan zo sia chen Abraham Lincoln power kha state kha Abraham Lincoln chan zonga state holding state kan tilai chu power kha southern leini khan fe tar thon tar kha andu peng ve chmu asana te in chaklai ni khan andu lo ma kha atika khan ma ni khan kha electoral system ni khan boi bai nak zong kha tam ye ban chutar ruang chu kan ma lei thang lai han he sia khan chun tin thilakal sia chun kan sung lai te kan power a thok ti lai lo hite ti khan ro ave ma kha democracy system in kan chim sia chun le kam khat lai kap in Abraham Lincoln lai kap in a shui nak lai kan van thei lang mang mi kan chim sia kan chun kam khat lai slave zuat nak tu khan lut nak ding cha khan
arak au pi lang mang mi kha se mak kha tha tuk mi kha se khatakan slave luat nak luk ruat nak te kharak au pi lang mang mi kha se kan dak thei peng mi si sna ten ma kha behind ya thil pakhat au mi chu zeida si ti sia chun Abraham Lincoln pakhat chu zaitu mat in athin lung ro nak vatha se lo white supremacy ti mi marang pol am deuh I an kharu nak kha zeida araktal chi khalewa ti sia khan chu ninak pol rim rim kha vok nga lo ding pumpak cheu ni nga lo ding ti mi kha thok an kharu nak a khan rak ume ma chu chu amendment thairuk nak ma si kha khan faita ti mi kha an hlau kho asana te electoral vote system he chu hlau lo in khan atang be in hin ni tiang rem thai lo hin atang mi kha se ka picture pol te he kan zo asia kan chen tlom pal te ze ronga ti sia chone ka hen Constitution Convention in Pennsylvania in 1787 were deeply divided. Some argue confused. Congress should elect the president. Others said it should be by popular vote. Malio tan zonga hen Philadelphia hen andak boy ngai mi jo president he Congress ni vote se asilo sile popular vote ni rak vote se ti bantuk kha 1787 lio akhan ban tuk te ka batak ten khan rak chei mi ka se ma ronga chan Philadelphia te po na kha arak then chu ronga nin mi chana ma kha toy toite lon kalang tar du mi cha American people don't elect their president. The elector of the electoral college do. The system is perfect Josh Edward. Okay. Next to Brazil. 2009 ni chana electoral vote USP ni defend atu apeng mi pakhat le chazai da citizen compare antu atika marang lai kap kan ti go lai electoral vote le I adu mi ni chun an chin na ka chun US ram chu England ram in se European in he chetia rak zame US ram ko sami an sin ha ni dam du ronga religious le zonga state and separation of church ti mi ka se kaban tuk pol ye te zong kha zai kan tila secure lak din cha safety zai pok kha te yam hya ta tin na kha din cha popular vote in asisola chun constitution he kan thil an to mi pol te kha ai ban pe klai di he kam khat lai in ban chot na chun jak nak lai kama separation and trust asia kan chun jak nak ne nai ngai ji ya tal tum lo ding nai ngai chawza ne jak nak lai ya batak te in tel tum lo ding ki bantuk chen nak te pol na kan ban zo sia chun hi electoral vote hi ze ruanga da hi zona hin hazang an ape tu le kap in ni hin US dir hunin kan chimas sia chun kri fa si zonga bodan si zonga muslim an si zonga popular vote pumpak vote in akal asia kan chun state pakhat khata biak na kan atong mi man sia khaban tuk ni khan biak nak lei vok zongan khan patak te in khan akal khau pong tak in khan la khata khan apian sign pakhat la pakhat zong state dang zong akal khau khani khan US ram system shui na kha a fair lo mi a chu tar kho pakhat le pakhat zoom na ka religious lei biak nak le in zoom na ka an khan kho chu ronga chun pumpak vok han lo in state kha atu number an pek ning tem khan electoral vote he se tin khan an ti mi se chu kho chun pumpak vote asia khan chun pumpak vote in real nak le a system ka atu mana hen a system arok ti ban tu ke salang mang
จะจนขับบันปุ่มปากวกเตกันจนอดีเจเต็นทิลอากาศโลสวลเสียกันจน election เฮอบุยสวลไล election เฮเคอทุรหมมีอสวลไลที่มีสงค่ะกำคัดเลยรัวนักตีเสมารู้ว่าจนปุ่มปากวกเห็นพันเล่านักเสปุ่มปากวกพันเล่านักเจอกำคัดเลยจุดว่าจนมันจะสุดเตปวดนั้นเสียกันจนมาลิวตันนะอันครูอันหนึ่ง problem ประคัด constitution อันสลิวมีจะไปเคลำพาปีเทียง president เลยเทียงว่าพักเราส่งอภัยแล้ว house เทียงกันพักเสียจนอาซาเกาตีบรรทุกถ้าบรรทุกพอลรัวนักเตะก็จากขันใจพวกไอรัวตีอินขันก็เสะตีนขันอันตัวมีก็เสะและดีก็จะวกอีรวงดีเสะจนเบียกนักเลยส่งเบียกนักเลยก็บีอัดของด้วยมีสตินี่มาปุ่มพักวกอินบัตรตีอินเบียกนัก power พังอินอันโหลดดิ้งขันอันตัวมีก็เสะและปุ่มพักวกเสียขันจนแคลิฟอร์เนียเท็กซัสเทปอนฮาเสียขันจนมีลูกขันต่ำโตข้าติกาสเตดังฟาดเทปอนข้าถ้าบันตัวมีลูกอตมมีเตะข้าปุ่มพักวกเนี่ยเสียขันจนไอ้เนี่ยอะไรเรามีข้ารัวนักข้าและมักข้าอันรัวนึงข้าอดิกเขากันทีวีเขาไล่อีรวงเสที่ขันดูรวงขันเสียแต่มันสละกำดังนี้มันโลมี system เสและฮี system อันบักอันนักชัวbasic ทุกเดือนทำเดียวกันก็เสียจนเดินได้ทอกที่เสียจนมีนักบอลสเปอร์บอลค่ะ voting system รักในนักนอลรักเปียกดูโลนักรักคนดูโลนักอินทันฮี electoral vote เฮไอวันทอกไอ้คันนี่นี่จะน่าจะตินเตดอัฐาเดียวไล่ตินคันซึ่งกันชิมปัดโลคันจนสิ่งนั้นบรรทุกเป็นกันที่ไล่จ้ะค่า system ค่ามาร่างเลยมีนักกันลักอีรัวนักเด็กค่ะแต่กันนี้เท้าบันดูสะเต็นเท้าตรอีสนาเต็น constitution อีทีมนักเขียนเราดูเดี๋ยวเต็นฮิตินสิรวงที่บรรทุกไปอินคันข้าห้อยอินคันตัวมีกษัตริย์ที่เราขันจนข้ามีนักเล่นมาร่างกันหลักเต็นนั้นไอรักทอกมีสละเสละประกาศข้าจงข้าพิจารณาที่เราที่มีแค่บัสิกว่าขันจนนี่เห็นนี่จานะที่วลัยจงนี้ดิโมคราซีรามาที่นักอันตัวมีบรรทุกไปอินคันนับปีวกประกาศโจนี่มีนี่วกอินกันวกข้าข้องเรียลสินับดึงจานคันตัวข้อมีกษัตริย์นี่จานะเขียนไม่นุ่งลายมีตั้งปีนี้กันชิมต้นมีเจออันนี้ลายมีเจอกันว่าส่งสันไลแล้วที่มีกันชิมต้นสกลมามักจะรวงelectoral vote รวงขันเสอินเดียนาเตปอลอินเดียนาดัลลัสอาเซียกันจน red อินเดียนาเซียจน red แมริแลนด์เซียจน blue ถ้าเขาออโตเมติกอินคันถ้าการช่วยมีเมนุ่งปอลค่ะข้าปาร์ตี้ค่ะกันเชียร์เด็กมีลองเตะกันสักครั้งข้าเตะก็เมื่อนาดีอ่ะเท็กซัสเตปอนาเซียกันจน red ก็สละโออินเดียนาลาคนหนึ่งก็นักอินเดียนา red สเตสละ blue อันนี้ส่งค่ะได้ทุกมันอินแค่ citizen มันนุ่งนี่จน citizen กันสินักฟุกขัดทันกันมันเทียมออกสิที่อ่ะ for feel ส่งอสโตมันส่งคำหันก็อาศัยนั้นกันฟุกค่ะตามผู้ในโลกกันที่ไรเจอดีปาร์ตี้ช่างขันจนเมริแลนด์มีเสียจนดีปาร์ตี้สิรวงอาระอันมีช่างขันใจสันไลแล้วออนไลน์อันชิมอันเอามีค่ะว่าเอาจะโซ่ค่ะว่าสกอข้าบรรทุกอินคันที่กัดไลชุดนั้น popular vote เป็นปุ่มปากจิวนี่กันสินักกัน right และกัน citizenship สินัก your vote is your voice อันที่มีแค่ democracy นิ่งตักเตนินวันกัลตรดิงอาเซียขันจันปุ่มปากเจ้า vote ค่ะข้องที่เสร็จแล้วข้าขันอัฐาบิกมีสิข้าตะขันอาเซียกันจน red อัตมเดียวนักสงฆ์ blue อัตมเดียวนักสงฆ์เขาเป่านี่อินเดียนาเห็นเบนาบีอา
red state asale blue asami pa zong ni ava vote mi kha tam phu nei chang value nei chang arwang chu kha I a vote mi kha Indiana khan 50-50 a 51 asami ni tei vasa se la blue kha 49 long vasa ko se bena bia state danga California te pola ma state dang state fa de mi te Michigan Iowa ti ban tu te ma kha ban tu te zonga khan bena bia blue kha arak phon de ve transition khat khan state pakhat la pakhat I kan vote kha Ivan fon la le kha te ka khan minung pakhat choni kan vote mi kha value tam phu nei ha US president pi thim na ka kha te ka khan chen okay zong US citizen ka sala ka vote he san atlai ve he tin iprau pi ngam khe iprau pi ok zong kha wat ha asana te ni ni chan US ram thim na ka sa ti lo le tu tana hen lompal te hi electoral vote I thok na khaze ro da si timiti kha avan chimdu mi se electoral I thok na te he behind ya thil timiti tu kha ma te tu kha tu tana hen ka van chimdu mi se behind te khan thil mi ma chu chu kha behind I thil mi te kha zaitin da tha de la ti te tu khan koi tu pol ni khan an van sel na kan ti go lai kan bia wat man mi kha tha jong tha lo comment sena tin achim zia kha ka van thiam ve hlei lo an sel na kan ti lai me ha base chun drug dir mi chunga khan zaitin te da tha de la ti tu khan an van sel na mi se ni hin ni chana ma he black la white ka laka hi thil root raksami sham bun in hi thil rak chok mi he kan zau kan rem a hau tia atemi tam pi an le mak asham kha hi ruanga hen se hi ruanga hen civil war zong he rak chwa pa na ka se civil war achwak black and white kalaka sel ruanga tilong kan thei min la khalong kha rak sel civil war rak na kha ka ta khan ang lai pol kha sa zuwa de mian rak se power nei an du ve samhan se la khatia an sal pol an melu pol khala atung chia khan du ve tung ha sana ten voting system a khan tal an si lo tika aban tu te khan US concrete constitution sarna ka khan batak te in khan argument arak e chun fight at mi khan thona te in atui college electoral college system he tan be na ka se chu ruanga kan he ro ding mi chuma he kai aban zo mi zong na he tuak u la ma he electoral vote he atha ko nan he ti ve ma asilawa US ram cho democracy ram asia chum pumpak chuni kan vote mi kha vote ning te in well of asiko nan he ti ve da no ma kha ni hin US ram election kal ning dan ase ni hin kal ning dan in hin chun minority asami kan ma foinang kan chim Burma chin te pol kan vote sia khan chun kan vote kha kan chim sia khan chun marang sina khan zaitik man a khan an vote kha red zone a ummi kan sia chun zaitik man a an red kha balu kan thleng kholai lo balu ummi kan sia khan cha an balu zong kha red a kan thleng kholai lo kan va vote la kan vote mi kha pakpalonga ai chang peng kholai popular vote in a kalsia khan chun direct popular vote in a kalsia khan chun kan umnak statement a khan kan sum mana kha kan vote kha adang dang state pol vial te blue sia khan chun blue vial te I a number he khan I font lai red kan sia khan red number vial te khai font lai ta khan US president ka chok din kha se la ni hin kan dir hun in chun kan pala chok khat po jong ne kan vote zonga azai ai sign lo ti mi an chim lang mang ma kha hi ruang te khan asi mani hin kan citizenship sina kan voice kan nei na ke ka vote ve kan ti ko na ten tei na ka si zonga tei chia mi phun ma vo la
ei chia na hun ma khan opposite kan sia khan chang kan ba vo zonga khan ei lo thiam ma thu bu hi diang huna khan US team nak system he ka la na he kam khat le ya chun a secure nak ding cha anti na ten democracy ti ko wa khan chun ma he tha ten democracy ni pum pak vo tun hin kal se la ke chu tha de men lai ti he ru aninga se chu lo si chun kan vo he kan lung hui ning tuk la ze lo tuk in hen value angai lo ti a khen ka ru aning kha se ma he US constitution ni atu ami ase ma chu ni hin ni US constitution bi he constitutional republic ya min pe mi se democracy khungram naslo timite khamo ma kha toy te Serbia election leo sirong ma he ka ban chimta se ni zan cha thum ni ei chang e thum ni pi ni ne zuam nak thong in nane zoom in ne pek chan nak thong in te nak kan hu e nane pek mi vial te le ru nak ding sa avan zoom ve lai ti kha bia kha ni zana chini a se nam ban ngai che lai da ne cho rian ta tuan la ka zo lo la tu lo ko kan thau la zai pol da ti zong update ka ban thi lo sana ten atu he ma election kong he pe paran zai da electoral system te kha ini te kha kan ban the na ding ka ban bia kha se la kha chun thau bye bye